Lemba kajing maya pasca latep yangi badukris haga baptisma nang bangin dukla ban im batu ha kajing pemai jong kajing im bat kumta menta balapun ya kajing rakipor len jongi dongi pentemai ya kajing kular jong ke baptisma bakut sasisin ngilakan tait ya syaitan bat kikam jong u bat ngilak kular bat syakri ya ulay haga balang katelik bakut bat kumta ngakeli ya pi higentai ya syaitan ngakentai bat ya kikam jong u baro ngakentai bat ya kijing syukur jong u baro ngakentai higentai ya kapop banduk im kukikun lailu jong play ngakentai higentai ya kijing kular salah jong kijing sniu bakumta kapop kan om sansyar ya pi ngakentai higentai ya syaitan upa bat usim jong kapop ngakentai Pinget hau play upa badan bor baro. Pinget hau Yesus Kristus syukur bamarwi jongu utrai jongi ya balakha na kamari athai sati la syayap bat la tebiu la mipat na kibayap bat la syom hakamon jong pa ngakentai Pinget hau mansi maku jaga balangga telik maku hakaji selok kiri ku hakaji ma bi kipop Agajing lipat kado pada agajing em bang jukut ngakentai Madu blay badan bor baro upa dan utrai jogi Yesus Kristus walaupun ka tumai ni daga pada mansi makut badu lai yangi ya gajing ma ya pop jongi unri yangi ya gajing ai jongu naga banta gajing em bang jukut ha Yesus Kristus utrai jongi amen Anta maglepun nila dapat teh di Kristus yang piwai kedua timbun dan Yesus serai pasal di kata di mana. Sih kejeruan yang doi kaum bagi betul haleluya. Hallelujah.